talo whātu le ne afiafi whapitoa, o le afiafi o le Faamanatuga o le that's on the deal. Let us come together, fellowship, and remember the Lord's perfect sacrifice. So, ese fo ina mona o le neiva yaso, a o tatou vaava ai mai, ma tatou manatua, tatou mafau, I le mea na tupu le nei, vai tau o le tausanga o vatu le lua fe tausanga tamuai. Ai o ngā lue pea le malo si anga o le mea na tupu. So even when we think more than 2,000 years ago, the crucifixion happened and that event, but yet it still stirs in our hearts just the sheer magnitude of what happened. And so praise the Lord. So today we're going to leave our book that we've been studying for the last few months, last couple of months, the book of Hebrews, but we will look specifically at the Holy Communion today. So la tatu tilo whapitoa lava le nea fiafi. Ili mataupu lava e whaatatau lava le pō le nei a. Le pō le Faamanatuga, le Sauniga o le Faamanatuga, ia pō le pō fo ia le Paseka. So le mataupu nā o le a tatu matamatai I le nea fiafi. Tatu tsalo o le tatu whaangongongo le whaatasima o le upo le atua. Paftai tele lo mātou tama, mātou toe maua fo I le nea wanoa, e maua lunga lava ia te I mātou, te mi uma mātou te o mai ai, au e awa o mai a te I mātou e tusa ma laua fionga pa ia. Le nei fo I pōlo e mātou whaalongolongo ma mātou manatua ai le lei o laua fio, le lei o Yesu Keriso, le taulanga, le tongiola na Sauniga mo I mātou. Ai, mātou vaava ai foi I le pō, le toe pō, le pō le Paseka, le Sauniga o le laulau o le Faamanatuga na Sauniga Yesu Keriso. Leo mātou poto ai whaape nei, ina ia mātou manatua, le tongiola na ia Sauniga mo I mātou. Whamangia I lau whanau, a mātou whaangolongo, so se tasi fo I olo mawhai o na maua le awanoa, e whaangolongo mai ai le nea fiafi, e iai lau whaamanianga I o mātou loto umalava, ona o le whaamanianga o le le Sauniga ia te I mātou, ona o Yesu. Amen. Amen. So today we will be looking at Mark, the book of Mark. Mareko alonam tapas fulmal fa su emaelo tato tusi fa mulmole le nefiafi atato mafo faupe manatu I le vitamine ne le tausanga etele lava o tangata e angaio lato mafo fau le asomaro ro ia po asofia when we think about Easter, many of us think about the holiday or the extra days we get off work. Or a lot of our young people or a lot of our children think about the Easter eggs, that they will gather together. Ai a tonu pe ona o talatala noa tuai I le amataina o le tatou mafutanga le nefiafi. O le vaitaini nei, o le eseta, mo le tangata whaatuatua ma le tangata Kerisiano, e hangaino na mafaufau I le whaolatanga na Sauniga Yesu Keriso. Mafaufau le Kerisiano I le maliu Yesu Keriso na te manatua ai, le sasa ma le tā, na te manatua ai le sātauro. E manatua le tangata Kerisiano, le pale tuitui, sai le ao lo tatou whaola. E manatua le tangata Kerisiano fo'i le tanu mia o le whaola, ma le toe tū mai. So when we think about Easter, when a Christian thinks about Easter, we tend to think about the brutal death, the brutality of that death. The scorn, the scars, the wounds, the nails, the thorns on his head. When we think about the crucifixion, we also remember his death, his dying words. We think about his burial. We think about his resurrection. So when we come as believers and gather together around the time of Easter, those tend to be the things that we remember. Peo mea nā tātou te manatua I le vaitaini le nei. Ai ona whiawhila le nei o te whiatala noa whapitoa lava I le mea na tupu I le pōle nei. A wā le pōle nei o na sotofi, sa whapea o na Sauniga I le ali I whaola le Paseka. So, o le a tātou talatala noa la I le Paseka, o le a tātou talatala noa fo'i, I le amataina Yesu Keriso o le
Sauniga o le Faamanatuga po le laulau o le ali'i whaola. So e maua lang tātou tuswhaitau le Mareko anona tāu pasuma wha, whai pasuma lua se o whai pasuma le ono. Let us read from Mark 14 and we will read from 12 through to 16. Maua wha Samoa, ia. Laso moa mua a reto e le whawheteina. E o si ai le Paseka, ua whai mai ai o na soho i a teia. O whea e te whina ngaro i ai, mātou te o te sauni, e te tau mawha ai le Paseka. O na aua tukudea e ia o na soho e tuanua. Mana whetala i atu i a te la ua. Nā o ia o rua i a ai. Tō te whetai i ai mani tangata o awe le vai o mea. Lua te muri atu i a teia. E noa fo i le mea na te uwhare atu i ai. Whai ane ia i le matai i a aina. O loo whai mai le awa. O i whea lea wheawhe e api ai mahalo. O te aina i le Paseka ma o soko. Na te whaari ane i a te o rua lea wheawhe tele e a pito i uma. Ua uma o na te lua o te sauni ai mo i tātou. Ona o atu ai lea o na soko. Ua o i le ai. Wailo atu ai foi e pei ona whetala i atu ai o ia i a te ila ua. Ona la sauni uni lea o le Paseka. Verse 12 to 16. Now on the first day of Unleavened Bread, when they killed the Passover lamb, his disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare, that you may eat the Passover?" And he sent out two of his disciples and said to them, "Go into the city, and a man will meet you, carrying a pitcher of water. Follow him. Wherever he goes in, say to the master of the house, 'The teacher says, where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples?' Then he will show you a large upper room, furnished and prepared. There, make ready for us." So his disciples went out and came into the city and found it just as he had said to them, and they prepared the Passover. So au tatou wa ai I le tausamina lea o le Paseka o e iai le fesili o te fia au maia e a Matzah le tatou le tatou wa aia na I le Sauniga lea na e o tatou iloa, tatou malamalama o le Samoan mua o le masina whai le tatou Faamanatuga ai o le fesili na e o leo lo ta atia mai te tonu o le tatou tusi whaitau I le afi le nei. Le upu lea Paseka, po le tausamina lea Paseka, o te iloa fo'i le tangata Samoan masani te le upu lea le Paseka. Ai o le afi lale nei, o te fia toe whaatepa tasi tātou, po o whea tonu lava e au mai ai le upu lea Paseka, malona tāua I le ali'i whaola, ma le whaapea o na avea le ata o le Paseka, ma whaatau nuunga o mea uma e le ali'i whaola. Praise the Lord. So we are going to be looking at the Passover, and we're going to look at how Jesus continued the Passover, continued in his Jewish, as a Jewish man to celebrate the Passover, but at the same time fulfilling the laws of the Passover and instituting the new Lord's table, or the Holy Communion as we see it today. So that's what we're going to try and unpack today. So follow me as we go along, okay? So tatou mulita'i, le tatou mata upu I le fiafile nei. So o le fesili, o le a le Sauniga o le Paseka, pei ona whaitawina lai le tusia Mareko, lea o loo whaapea o na ngai atu Yesu, o le vai aso muli, lea o tatou iloa, o toi fo'i Yesu I Yerusalema, o le taimia le atua, lea wa ngai ai Yesu I ona toi taimi. So Jesus, in the time of the Father, remember we learned from the book of John, he's come back to Jerusalem, and they've just finished, celebrating him on that donkey, and there was that grand entrance, and everyone was, Palm Sunday, laying down their palms. But this was the final night. And so on the final night, he prepares the Passover. He prepares the feast of the Passover. So le lai fesili ai le au so, fa mai le fai upo e sfuma le lua, po fe e te fina ngalo iai, o le fesili le au so.
Fets finangalo ia mātou te o e sauni e te tau mawhai le Paseka. Whamaile tali a Yesu. Ona au atu lea e ia o na soe te olua, mana whetala i atu ia te ila ua, i nā o ia o lua i le ai, tau te whitai i ai mali tangata o abe le vai o mea, lua te muli muli i a te ia. O i tātou te ilo ai, na saunia e Yesu, le toe sauninga leo le Paseka mo ia mauna so a o le i sau o ia Jerusalema a. So o le fisili la le afiafi le nei, o le a le sauninga lea o le Paseka. What is the Passover? So that's the question. So, o le tali e maua i le e soto. E soto anona mta upe se fulu ma le lua, fai upe lima se o le fai upe se fulu ma le wha. Ava ai tātou le tusilea e soto, o i tātou te maua ai le tala anga o le Paseka. O le upu le Paseka e sau mai le upu e peru e whaatatau, ina ua sosopo e le angenua le atua, ia fale o nuu ale ainga o Israelu, ma ua le fasiotia pe awhaina ai o latu aina i leoti. So, whamaila le whaitauna le e soto suma lua, se i tatou sue mai i tatou tusi whamal mole, e soto, sfulma le lua, tatou tue te patasi lava i le Paseka a malona talaanga. So, fa mai fai poe lima, ia sao ona le lei la o tau tamai maa moe, o le poa e tasi lona tau sanga, tau te au mai ai i le lafu maa moe po le lafu oti, fai poe ono tau te tausi ai se iau atu i le aso e se pulu man wha, o le nei maa singa, o na fasi ai lea e wha potopotonga atoa uma o Israelu, i le afi, fitu ia la tau abe fo i nisi toto, ma abatu i pou e lua o le faitotoa, ma ona whaalaba i lunga i o lātou whale lātou te ai. Valu, lātou te ai fo i le tino i lea lava pō, ua tunu i le afi, atua fo i a reto e le whaafete ina, ma la au ona lātou te ina i ai. Aua tau te ai e whaale vela, po o tunua i le bai, ta ia tunua lava i le afi, o lona ulu, maona vai, maona tōtonga. Se fulu, aua fo'i nei ai se mea e toe e o i le tae au, a o se mea e toe e o i le tae au, ia susunu lava i le afi. Sumatasi, ia whapea fo'i ona o tau a ai, o tau sunga titi ia fusia, mo o tau se i o tau vai, mo o tau to'o i o tau lima, tau te ai whaata alise, ole Paseka lavadea ya Yova sumalelua. Awa ole po na nei. O te ui ane ai i le nuu ai kupito. Ma o taia matua uma lava i le nuu ai kupito. O tangata a toa mamanu. O te fasia foi i a tua uma lava o ai kupito. O a ulava o Yova sumatolu. E whai fo'i le toto ma whai nonga ia te o tau i whale tau te iai. O te wa ai atu fo'i i le toto, ona o sosopo ai lea ia te o tau, e le o fo'i ia te o tau le mala e whano ai. Lea o taia le nuu o ai kupito. Suma wha, e whai fo'i le aso ma Faamanatuga ia te o tau. Tau te whai ai fo'i le tau samina ia Iova, e whaia ia o tō tupulanga a muri le tau saminga o le tula fono e whaarapau. So, pe o le a tatou whaita winga le e setona e suma le lua, o le tala anga a toa lava lea o le ulua i Paseka a. So, le ulua i Paseka, o le mala lona se fulu na whaao e le atua ia ai kupito, o le fi nau o wharao ma mose a, ina ia tu sa auloto, ona tangata. O le whasaranga muli la lea po le mala muli lea na o ia ai kupito. O le mala muli ina ia a fio mai lea tua po le angelu na te whasiotia unu matua o ai kupito. A o le nua lea tua la to te tausia le Paseka. O i lai whai upuia na tatou wa ai i le whaatinonga o le Paseka. So, o le Paseka, o se tasi lea o tausaminga e fitu a Israelu la tau te tausia i tausanga tai tasi.
So the Passover is one of 7 feasts that the Jews would have annually. So this is one of those 7 feasts. O le Paseka fo'i, e lua lava o na vaenga tāua. O le vaenga mua o le Paseka, o le tamai mamoe. O lo iai le Deuteronome, a lo nam tāupu sfulma le ono. Whamai le upu e whaatatau i le tamai mamoe. Whamai upu e mua, ia e tau sia le masina o apipa, ia e whaiai le Paseka ia Iova, a wā o le masina o apipa na au mai e Iova lo atua i le pōna i aikopito, ia e whasia le Paseka ia Iova lo atua, o mā moe mapovi i le mea e whiwhiria i Iova, e tuu wai nona suafa. Sorry, excuse me. So o le vahenga mua o le tau saminga po o le tau mafutanga ne o le Paseka, o le tamai mamoe. Maua mai, O le vahenga no na lua o le Paseka, o le tau mafutanga. So o ta ua lea e le au e peru po tangata Utaia, o le cedar meal. So there are 2 key elements of the Passover feast. One is the spotless lamb. So we see that in Deuteronomy chapter 16, verse 1 and verse 2. Verse 2 says, "Therefore you shall sacrifice the Passover to the Lord your God from the flock and the herd in the place where the Lord chooses you to put his name." If you look at chapter 17, verse 1, it says, "You shall not sacrifice to the Lord your God a bull or a sheep which has any blemish or defect, for that is an abomination to the Lord your God." So the lamb needed to be spotless. So that was the first element of the Passover meal, or the Passover feast. The second part of the Passover feast was the actual cedar meal itself. So the Passover meal was an actual process. So, ole Paseka, e te tau ona iai le tamai mamoe. So le la o tato I loa mai le Deuteronome, o le tamai mamoe, e le aise pona, e le aise ila, ia sao ma lele. So the lamb for the Passover feast was to be spotless, no blemish. It needed to be perfect. Lua, o le si vaenga tātou te vaavai I le Sauniga ne o le Paseka, o le areto le whaafewheteina. It's the unleavened bread. So a tātou mawhauwhau la le Paseka, se tasi o tau saminga e fitu a le nunga le atua. O le Paseka e lua o na vaenga tāua, vaenga mua o le tamai mamoe. Vaenga lona lua o le tau samaanga, o le whainga ai. Tutonu na le whainga ai lea, o loo iai le areto le whaafewheteina. Ai matamata le Deuteronome alon tāpua sfulma le onu, whai upu e tolu. Whamai whai upu nā Deuteronome, aua e te ai whaatasi ma areto e whaafewheteina, o aso e fitu e te ai whaatasi ma areto e le whaafewheteina, o le areto o le tinga, a wana whaata alise ona e sau, nei le nuo ai kupito, ina ia e manatua le aso na e sawai, nei le nuo ai kupito, ia so uma o lo mo langa. So we now know that there are 2 parts of the Passover meal, right? Praise the Lord. Amen. Following me, amen. The first part is the lamb, so it needed to be spotless, without blemish. Second part is the meal. In this meal was the unleavened bread. What does the unleavened bread mean? In its simplest form, there is no yeast. So it's unleavened, so there is no leaven in the bread, and it's unleavened bread. So it's purely flour and water. So eleai se mea whaafewhete. So atato va'ai, if we look at chapter 16 of Deuteronomy, verse 3, it says, You shall eat no leavened bread with it. So this is talking about the Passover meal. You shall eat no leavened bread with it. 7 days you shall eat unleavened bread with it. That is the bread of affliction, for you came out of the land of Egypt in haste, that you may remember the day
in which you came out of the land of Egypt all the days of your life. So the Passover was a day of remembrance, number one, of the Lord saving Israel from Egypt. Mai tau mai? Amen. O le si foi vainga o le Sauniga lea o le areto le whawhiwheteina. A mata le Sauniga a tangata iuteia, o lo iai le lato tūmana lato wanga, e iai le tamai ato. O le tamai ato, e tolu o na vaenga. O ato la ia mao na vaenga e tolu, po o ni tanga e tolu. E tofu le tanga, male areto le whawhiwheteina. So the unleavened bread, which is called by the Jewish people as the Matzah. So the Matzah also has a Mezza tash, which is a small bag with 3 pockets. And these 3 pockets, they would put the unleavened bread in each of the pockets. And that would be a part of the feast. So mai tau mai, so o le Sauniga, o lo iai le māmoe, le eise pona, le eise ila, sao malelei, o lo iai atoa ma le areto le whaawhiwheteina. So, le lai wha mei Mareko, a wina Yesu so e to olua, o e sauni le taumofutanga, o e sauni le tau, o mea o malava ia, o lo sauni le tangata po le tau lea iuteia, o vaenga i o le Sauniga, e sauni e iai. The other part, o le si vaenga o le aina, o le areto le whaawhiwheteina, ma la au o ona. So, a tato toe fo'i le e soto e sfulma le lua. For mai le Sauniga le areto e sfulma le e soto e sfulma le lua. Pei puna e valu. Pei tau mai whaatasi whamolmole. La tau te a ai fo'i le tino i lea lava o ua tunu i le afi a toa fo'i ma le areto le whaawhiwheteina. Ma la au o ona la tau te ina iai. So le si vaenga lea o le laulau o le aina lea po le taumofutanga lea. Lea wa iai le māmoe le se pona le se ida. Lea wa iai le areto le whawhiwheteina. I te tonu o le tanga e tolu ona tonu le ato e tonu ona tanga. Lea la iai ma la au o ona. So lea la le whaatonu le atua ona tangata. So o le fa mai la tote ai fo'i le tino i lea lava pō o tunu le afi o le māmoe le nā. A toa fo'i ma areto le whawhiwheteina. So le areto i le aise mea whawhiwhete. A toa fo'i ma la au o ona la tau te I na I ai. Tau maua mai, So o le la sauni e le au so'o le Paseka. O le Paseka, o le Faamanatuga, o le lavea ino Israelu mai e pupito. O le Paseka e iai le tamai māmoe. So a tatou toe fo'i lunga, e iai le tamai māmoe, e leise pona, leise ila. E iai le areto i le whawhiwheteina, o le areto wa ave e seina le mea whawhiwhete. O lo iai fo'i, ma la au o ona, e ina iai le taumofutanga. So, when we look at the Passover, there is the perfect lamb, right? There is also the unleavened bread. So during the festival of the unleavened bread, every single yeast is removed from the Israelites' houses. Because leaven, if you recall, leaven in the Bible is a sign of sin. So o le mea whawhiwhete, o le ata o le angasala, a o la I le tausaminga o le whalawa o le areto I le whawhiwheteina. To tonu on whale o tangata Israelu, e ave e se, malava mea whawhiwhete. Ona o le ata o le angasala. Mana tua foi la Paseka o le Paseka po le tausaminga e Faamanatuga ai le lavea ino Israelu mai aiko pito. Mana mea lana tonu o la au ona. So vaenga la e ato atoa I ai le lau o le taumofutanga. Amen. Amen. Vaenga muli. E iai la maipu. So le lau tatu ilo o le tani suanga lea, e iai ma moe. E iai le areto le whawhitinga, e iai la au ona, e ina iai. So we've got that part. Amen. Praise the Lord. 2 thumbs up. Amen. Amen. So tono foi o le Sauniga o le ainga lea, o lo iai foi la maipu e wha. Mana tua foi lo e tātou, na sia e Yesu, le ipu le whenga fo. So when we come to the Lord's table, we know that, Dad would usually talk about the cup of the new covenant.
I tu tonu o le tausaminga, I le tausaminga a toa lava lea, e ai e whā ipu, e whā ipu waina e inu mia I le vaenga taitasi o le tausaminga. O le ipu mua mua, o le ipu o le Faamanatuga. O le ipu lona lua, o le ipu o mala. O le ipu le matala ai a mala e se fulu, na o ia ai kupito, ma toi manatua I le tangata Israelu, le mea na tupu I ai kupito. Le ipu lona tolu, o le ipu o le tongiola. E whaamanatua I le tangata Israelu, o le atua po o Iova na lawe ina I la tau mai ai kupito. Ma le ipu lona wha, o le ipu o viinga. So o le Faamanatuga, o se Sauniga po se taumafutanga e oli, e whai ma le fia. E iai pespesenga, e iai viinga, I le taini lea o le taumafutanga. So the cedar meal, so we now know there's the cedar meal, there's the perfect lamb, and now the cedar meal, and it has the unleavened bread, it has the bitter, it has the bitter herbs, but also it has the 4 cups, so the 4 cups of wine. So within the meal there are 4 cups of wine. So we now read in the New Testament that there is the cup of the new covenant that we would see in the Lord's table. But in the actual Jewish traditions of the Passover meal, there are 4 cups. So the first cup is the cup of blessing. The second cup is the cup of plagues. So this is where a Jewish person will remember, they will hear stories about what happened in Egypt and how God saved them from Egypt. The third cup is the cup of redemption. This is a Jewish person giving thanks for the fact that God redeemed them from the hand of Pharaoh and the Egyptians. And then the last cup is the cup of praise. So this is what they would go through. So you vaenga la ia, o le taumafutanga, o le tamai mamoe, o ipu e wha. Heo foi la le whaatinonga la. So ono sai mai ase I tatou wope wa awa ai le whaatinonga le Sauniga lea. Na ia tatou wa awa ai la le Sauniga, o le Sauniga o le taumafutanga, e se fulu ma le 5 o na laasanga. There are 15 segments of the whole meal. So the whole meal takes a long time. So, o le vaenga mua mua, o I tātou te wa ai le ipu mua mua. So I tātou te wa ai le ipu o le Faamanatuga. Vaenga lona lua, o le munuina o 5. Vaenga lona tolu, o le vaenga le Matzah I ona ai. Vaenga lona wha, tātou te wa ai I le au mai ai fafo o le reto le whawheteina mai le ato lei o ngā tutonu, o le tanga lei o ngā tutonu Awe e sea mai le reto le whawheteina o na ngā wia lea pe vaina. O le numera 5, o le whaamani, o le tatalo, o le tatalo Faamanatuga, o I foi e inu ai le ipulona lua. Ma tā lai ai lope toi whaamanatu I tangata Israelu, ia mala na o I ai kupito. Ono, o le sivaenga lea o le munuina ina ia sauni atu mo le sivaenga o le whainga ai fitu, o le isi fo I le vaenga ina ia toi au maia le reto le whawheteina, a wā ave eseina le reto le whawheteina mangawia, o le isi afa le reto e toi tui tutongo le tanga, a le isi afa e awhiwhi aina nā. So, valu, o I vaenga le valu, tātou te wa ai ai, I le ainga lava lea, a tātou manatu natu I la asanga lava ia, o le vaenga la leo le talisuanga, e au mai ia le reto le whawheteina, o na sauni la I e tau mafa. Iwa, o le vaenga mua lava o la au ona, o I nā fui la e Matzah I le aina. Se fulu, o le tūwhaatasia o le reto le whawheteina, ma la au ona ia o lo whapea ona ia I tutono o le aina. Sfuma le tasi, o I la e whatoa Matzah I loa ona ai, le tamai mamoe. Mau mai, sfuma le lua, ona toe au mai la I o le reto le whawheteina, ina ia toe au mai I tutono le aina. Ona whapea ona vaevaina lea o le reto le whawheteina lea, matamata I tutono le taumafutanga. Suma tolu, o le ipu lona tolu, o le ipu o le tongiola. So I iei fo ilona ia tatalo, I iei fo ilona ia pese, ia ma le ipu e manatua I le tongiola na Sauniga e Iova. Suma wha, o le ipu o le viinga.
Tato whaitauna I salamo selau, suma lima anga I salamo selau, suma valu. O I tato o salamo ia na whao ngā I tangata Israelu I le taimi Paseka. Malaga muli suma lima e whae wina ia lato bespesenga. So I quickly ran us through the different parts, okay, and the order, and sometimes you'll move back and forward, but these are usually the 15 parts in which the Seder meal will be eaten. So for those of us who have been reading our whiteboard, you see that it starts off with a blessing and it begins with the first cup, through to the washing of the hands, through to the eating of the kapas, which is the green vegetable, which is one of the bitter herbs, through to the dividing of the middle unleavened bread that's in the middle pocket, rather than the first and the second pocket. Then it's through to the number 4 and number 5, the telling of the stories in the second cup. We see another part of the washing again, because as they move into the next part of the meal, which is number 7, we look at number 8, which is the Matzah. Remember, the Matzah is the name, the Jewish or the Hebrew name for the unleavened bread. So then we look at the bitter mixture, which is number 9, where they eat the bitter mixture using the reason why they would eat the bitter mixture on its own. It will cause them to tear up. And the reasons why they would, the significance of the tears would remind them of the tears that they had in Egypt. So it's really deep stuff. Number 10 is when they bring the unleavened bread and they mix it with the herbs and they'll eat that together. Number 11 is the order table. So this is like the main meal. This is where they would eat the lamb. Number 12 is the hidden piece, the zapfun. And number 13 is the third cup. So each of the cups will have its own blessing before they would drink that third cup of wine. 14, the fourth cup, the cup of praise. And they would normally read from Psalms 115 through to Psalms 118. Those are the Psalms of the Passover. And number 15, they finish off with hymns. And usually all of this takes 6 hours. So, so, the mafuanga whamtala ino mea umaia, ina ia mara malama tātou, awina Yesu rona au so e o sauni le tali suanga. O mea umalava ia e whai le tangata iuteia Mana tua foi o so o Yesu, tolu sifuma tolu, tausanga o Yesu, rona o langa atoa, o le whainga saunina lea. When we think about Jesus, this was his whole life. Every year, Joseph must be saying, hey, get the Passover ready, and then he'll make sure he's got the herbs right. So he must have all the perfect lamb, the unleavened bread, the 4 cups of wine, make sure they've got wine. So pio vahenga, malawa ia tātou te mawhawhau iai. Oh, okay then, o le tangata iuteia, o le tele i o sauniunga, ona o le ata atoa o le sauniunga o Paseka, o le lawe ina o I lātou mai ai kupito. Take ya. Interesting? Amen. Amen. So, atato o maina ya Yesu, because atato va ava aina ya Yesu ina fiafile nei. La fiafile nei na awina Yesu na au so sauni le tani suanga. La atato va ava aina Yesu o ina faata unu wa Yesu le lilo I manatu le au so, le lilo I manatu le tangata Israelu. O le Paseka le au sauni Yesu, o le Paseka muli. Lilo I manatu tangata liuteia, e o mai le tai au le nei. O le Paseka na sauni Yesu, lea lo whamtala ina Mateo, Mareko, Luka ma Ioane, lea whaelo muli maua ia Paulo. It was going to be the last Passover. Hey. So when we look at the 4 Gospels, a tato vava ailai I moli mau le alfa evangelia, e taatia mai to tono le moli mau ale alfa evangelia e to fa, le ata le afiafi le nei, ma vaenga malava na saunia Yesu mo le sauninga lea, e whaatau nu uina ai malava le finangalo le atua e whaatau le sauninga o le Paseka. Vaenga mua. Lea na tato wheta wina, Mareko suma whawhai pa suma lua, se o suma leono, tato te wa ava ai, e whaamau ni ai o Yesu o le tangata liuteia. When we look at Mark chapter 14 that we read today, we know that Jesus prepared the Passover.
but he prepared it beforehand. Remember, he was outside of Jerusalem. And then when his disciples asked, where shall we prepare the Passover? And Jesus says, when you see he who comes with a pitcher on his head, he said, sent out 2 disciples and said to them, go into the city and a man will meet you carrying a pitcher of water, and follow him. Wherever he goes in, say to the master of the house, the teacher says, where is the guest room in which I may eat the Passover with my disciples? Na Sauniga Yesu ne Paseka. Lua, o lo tātou wa'awai e fo'i le whaongaina Yesu o le ipu mua, le ipu o whaamananianga. Tātou wa'awai le luka, o tā koe lua whaipasuma wha, se o whaipasuma valu. Whamaile moni maua luka I lea lava po, wa ele tu aso, o na te otu ai lea o ia tau mawha, sa whaatasi ma ia le apostolo le to spunu ma le to lua. Whetara I atu ia I lātou, o lo manao, o tele a lava lo manao e muai, ai le ne pase kama oto, a o le I o tina. O le matanga lea o le talisuanga. Whamaile Yesu suma leono, a wā o te whai atu ia te oto, o te re toe ai lava se ia oo ina whaa I uina I le mālo o le atu. Praise the Lord. I le amatanga o le talisuanga, tātou te wa ai ai Yesu ma le ipu mua mua, le ipu o le whamanianga. Whamai le upo le atua, whamai o loo manao, ua tele lava loo manao, e mua I ai le neipa se kama oto, a o le I o tinga. Lilo manatu le au so a wai loe Yesu wo o mele te mioti. Praise the Lord. When we look at Luke chapter 22, in Luke's account of the gospel, we see that Jesus offers up the first cup. Remember there's 4 cups? He offers up the first cup. And he says in verse 20, Luke chapter 22, verses 14 through to 18. And he says there, when the hour had come, he sat down and the 12 apostles with him. Then he said to them, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Praise the Lord. 32 Passovers, but this is the Passover that he wanted. This is the one that he desired to eat with his disciples, right? Because remember, he celebrated the Passover every single year. But he gets to this one, he knows it's the last one. No one else knows, but he knows it's the last Passover, and he goes, with fervent desire, I have desired to eat this Passover before I suffer. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Monoa Ioane tātou te vai ele si vaenga o le Paseka. Manatua ele mulmulunga a. Manatua ele mulmulunga penumera lua. Au le sa au Sauniga to e ai e mua na mulmulu. O le ngana wenga foi mulmulunga e fai le au auna. Ele manatua tātou le mea na tupu le Ioane tāpu suma tolu a. Wai se na te manatua. O le mulmulu ina Yesu o vai. So, o le sifa maoninga lea o le Paseka. Na mulu e Yesu ele o lima. E na whaamaulalo te isi lava Yesu mulu vai. O le ngaluenga le au auna. Awaina whaia, na whaia Yesu. O le loto ato Yesu ine ia Faamanatuga I ona so le loto maulalo, le loto wha le au auna. Awa le pō lava lea na whi nawai au ia le au so o ai la tau e sili. E whaatino Yesu le whaataitainga mulu o lato vai. Au se tasi foi leo vai o le Sauniga a. We see another part of the Seder meal is the washing of the hands. But we see that Jesus doesn't wash their hands. He performs the duty of a slave, of a servant, by not washing their hands but their feet. We see that in John chapter 13. Remember that? In John chapter 13 verses 4 and 5 we read, he rose up from supper, laid aside his garments, took a towel, girded himself, and after that he poured water in a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Praise the Lord. We're still part of the Seder meal, but Jesus goes further and he not only washes
Doesn't even wash their hands, he washes their feet. It's because the disciples were busy arguing with one another. I'm going to be the greatest in the kingdom. They still didn't get it. And yet he fervently desired to have this final Passover with them. Mā te ao noni tāu koe luas whuma leo. Tātou te maua fo ili sivaenga na whaatino ina Yesu i le tausa mina lea. O i la le mā te ao noni tāu koe se fulu ma le luas whuma leo. Ono whai koe luas whuma tasi ma luas whuma tolu. A maua se si wha mole whai tau. O no o lantou ai, na pitala i atu ai lea o ia. Te moni, o te whai atu i atu o tau. Te whālata i nā o tau o tau. O na lantou ma tu atu i nā i lea. Lantou dei tasi ma whai mai i atu ia. Neri i O au ea. O na tani atu ai lea o ia. O whape atu. O le fufui whaatasi lo na lima ma kolo umi te tānoa. O ia lea na te whaalata i nā. A tātou wāwa ai i le sivaenga o le tausaminga lea. Mana tua i eile vaenga e au mai eile le mea ai o le mea ona a. So that was the carpus part of the meal. Ao ila, i le tusia mātai o tātou te vai ai, o le te mitonu lava lea na whaelo, o le whaelonga mua lea e Yesu, o le tangata na te whaalata ina o ia. Lela i ele moni maua mātai o. Mai moni maua mātai o whamai, o le fufui whaatasi lo na lima ma loo i le tānoa, o ia lea na te whaalata ina a. So mana tua o le olo o le pia ngaina ato me le tainga le ainga a, a le vaenga fo i lea, i whaelonga mua lea, e whaamaoni ai o yuta na te whaalataina o ia. Lesi vaenga tātou te vai, tātou te maua i le Ioane sumatolu. Au lona whai koe luas fuma tasi. Se o le luas fuma le ono. O le vaenga la lea au mai ei le a reto le whawheteina. Tu whaatasi ma le mea ona ai tau sami. O le masani o le tangata iutaia. O leo lo o taita ia le Sauniga. Lea lai taita i Yesu a. O lena te ave i ai the korik is like a sandwich where they bring the unleavened bread, the broken pieces of the unleavened bread, put it together with the mixed herbs, and then the leader of the Passover service or the Seder meal would offer it to someone first. Ao ila, tātou te wa ai le vaenga leo le tausaminga, na tu atu ai Yesu i le whaelonga rona lua o yuta, o lena te whaalataina o ia. Na lea lai whai meile Ioane. Suma tolu whai koe lusuma tasi se o lusuma le ono. Ua whaalangolango mai o ia le whatawhata, lufu lima. Ua whaalangolango mai o ia le whatawhata o Yesu, o na whai mai lea ia te ia. Lea li ie, o ai ea, o Ioane lea lo fesiri. Lea li ie, o ai ea whaalataina oi. A whai mai le tali Yesu, o tali atu Yesu, o lea o te abatu ai sina mea ai pia uma ona o fuia, o ia lea. Ona fufui lea e ia o le mea ai, ma avatu ia yuta le sekara lea talii o Simona. So Jesus is now up to the carpus part of the meal. He puts the korik part of the meal, puts it together and offers it to Judas. The second sign that he's identifying Judas as the betrayer. Mana tuala, na umaloana tuinatu Yesu le areto lea, whamai le whai koe lusu mawhitu, ua mawai atu lea mea ai, ona ulu tino ina lea o lea tangata e sātani, ona nu ese lo lea o yuta mai le tau mawhtanga. Lesi vaenga tātou te wa ai i, e le whaamau o Yesu i le tausaminga lea o le Paseka, e maua i le mātaio, a lona mtau koe luasuma le ono, whai koe luasuma le ono. Olo iai fo ile moni maua Mareko, ile Mareko suma wha, whai koe luasuma lua. Ma le moni maua Luka, ile Luka e luasuma lua, whai koe suma le ipa. Whamai le mātaio, whai koe luasuma le ono, olo lātua ai tango Yesu i le areto, ua whaftai, o na tofi ai lea, ma avatu i le auso, ua whape atu, i nā tango ia, i nā ai, o lo utino le nei. O i, na a matalia i loa i Yesu, ua whaiwina le Paseka, ai a mataina loa le Sauniga o le Faamanatuga.
Praise the Lord. Yeah. Ato a whaano moa lea au so o ua au mai Yesu le whiau lea. So this is where Jesus institutes the Lord's table. Praise the Lord. Amen. The Passover comes to an end and he institutes the Holy Communion as we see it today. And he says in verse 26, and as they were eating, Jesus took the bread, blessed and broke it, and gave it to his disciples and said, take it, eat, this is my body. O le Matzah po le a rito le whawheteina lea, I le a o le I tununga le pālunga, o le e iei fo I le awala e Sauniga I le a rito lea. So, o le pālunga, a mai a ona Sauni le pālunga, ona whaapea ona Saunina I e tau. A o le I tauina le a rito lea, e whaapea ona kosi le a rito, le pālunga. A uma ona kosi le pālunga, ona tui lea o le pālunga, ina ia pūpū le pālunga, whato a tau ai lea o le a rito le whawheteina. When you look at the matzah, or when you look at the unleavened bread, the way that they would bake it in preparation, before the dough is baked, they would stripe it, so it would be striped, the dough, and then at the same time they would also pierce the dough. So that's the image that you saw earlier. When you look at the unleavened bread, it's striped and pierced. So nā lau le Sauniga nā o le arito le whawhewheteina. Le la whamai Iesu I le tusi le tātou I le mātai o e luas fuma le ono whamai. O na tofi lea, ma awatu le au so ua whape atu, I nā tamoia, I nā ai, o lo utino, amen. Praise the Lord. Amen. Le ata o le tino Iesu. Praise God. Le luka anu tāko e lusu ma lua whai koe lusu furu tātou te wa ai le ipulo na tolu. Le ipulo na tolu na si itia Iesu. Whamai le whai tauina e luka. Alona whai koe lusu furu. Sa whapea fo ea na tango I le ipu. Ina ua uma o na tāli sua ua whapea atu. O le nei ipu. O le whea ngaina fau lea I lo utoto. Ua whaa balimiina o oto. Praise the Lord. Amen. Ua wha I wina le paseka. Ua le toe wa aia paseka I ona pōnei a. Ua le toe I se māmoe. Ai se a. A le na maliu le māmoe. Praise the Lord. Na maliu le māmoe e whaangata umai māmoe. He was the perfect lamb. So when Christ died, there was no more need of any other lamb. He was the perfect lamb. He fulfilled the Passover lamb. Amen. He became our redemption. Right? Now it's no longer a remembrance of Egypt. It's now a remembrance of where we were. Yeah. Amen. Our Egypt. Our life of sin. When we drink of that cup, we remember the life that we had. And that the perfect lamb was crucified on that cross. It was his body that was striped, that was pierced. It wasn't dough. It was his flesh and his blood. Yeah. Le tino Iesu, le la whamai na kosi le pālunga whalawa, na tui le pālunga whalawa. E whamai Iesu, o lo tino le ne, e whaima Faamanatuga. Na kosi le tino Iesu, whapewhia, o na whalawalapa Na tutui le tino Iesu, whapewhia, ao na lima ia na tautau e le sātau, ao na vai, a le fita roma le Matzah I le atua na tutui lona I tu le tau. Le ata lea o le arito le whawheteina. Ma fuanga lale nā o le atua I ai se pā seka le taimi le nei. A lea lau tatu Faamanatuga nei a. Praise the Lord. Amen. A whamele Mareko suma wha, ma nei ia o le Sauniga lea. Nā le Sauniga lea e whai ui vivinga. O le Sauniga lea e whai ui pespesenga. Whamele whaipuna luas fuma le ono le Mareko. Ua uma o na whaia o lato. O ua uma o na whaia o a lato pese. O na lato o atu ai lea. I le maunga o libe. Brothers and sisters, le Sauniga o le Faamanatuga. The perfect lamb of the Passover. Le Sauniga o le Faamanatuga o le tamai māmoe
na fasia. Whamaile moni maua mua pe te runta aku mua, pe suma walu ma suma lipa, a wā ua o tau I loa, e lei tongi o na ina o tau I mea pala, o le a rio, o le auro, nei la o tau a mea o le au ngā na tuuhina mai o tau tamā. A o le toto tā ua ke riso, pei o lo le tamai mā mui, e le po nā lava, e le ai fo'i sona leana. Lua, o Yesu ke riso, o ia o le tato a rito le whawheteina. Me whawhete le anga sala. Na maliu Yesu, ai le ai masona anga sala. Praise the Lord. O le ata o le mea e le aise, me whawhete a. Whamaina maliu o ia peise I o le tangata anga sala. Whamaina sasaina o ia, ona whaalava na lato Faamanatuga ia te ina. Whamaina lato tu ia lo na tino. Whamaile luka na o luas fumale lua. Whaiupues fumale iwa. Whamaina na whaitau ina. Ua tofi ma ratu ia te ilato. Ua whape atu. O lo utino le ua fua ina atu mo oto. Tau te whaia le mea nei e whai ma Faamanatuga ia te aku. So o ia le tatou tamai mā moe. O ia le ārito le eise me whawheteina. Ma muli. Le ipu lea na sitia Yesu a. Le ipu le whianginga fō. O ia fo'i na tongi o laina I tātou. So as we come to the table of remembrance today, let us remember this evening what happened over 2,000 years ago. When Jesus brought to a close the traditions and the religions of men. And the system, the old system, had passed on. But He institutes the table or the Lord's table, the Lord's Supper. Amen. What's at the Lord's Supper? This is where we remember the Lamb of the Passover, Jesus Christ Himself, the spotless Lamb. Amen. That after He died, there was no more need for any other lamb to be sacrificed. Because He ultimately was our sacrifice. 2, He was the picture of the unleavened bread without sin. And yet He died for our sins. And 3, that He also, as we remember today, the cup of the new covenant, the cup of redemption, because now we remember what He had done for us. Praise the Lord. As we come to the Lord's table, may you be reminded of what the Lord Jesus had done. Tato yai le Sauniga le Faamanatuga le neafiafi. Ua uma le tausaminga le Paseka a. Ua mawai atu tausaminga le Paseka. Ai na taatia mai te tono le tausaminga le Paseka. Lea na whaatino ina ma whaatau nuina uma atua. E Yesu Keriso, Lord Tato Whaona. Praise the Lord. Amen. So, whamaile luka lusu malelua, whaipa sumaliva. O lo tino le nei, ufua ina atu mo o tō. Tō te whaia le mea nei. Luke 22 verse 19. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Tato tata. Whātai tele na matua tua. Whai wina lau upu le mea fiafi. Tamā whātai o no lo e tana noa ma whamanino ia te imato. Le Faamanatuga o le taulanga e tasi ai awhi na Sauniga Yesu Keriso. Lea ua mātou wola ai. Whaatai foi o nau lau whaolatanga. Lea ua e whaapea I lau whionga pa ia a whai mātou te tau tonu ma tau tino I le li o Yesu e whaau nei nai I mātou. So we thank you, Lord, for your salvation. Thank you, Lord, for this night as we remember the feast of the Passover was a foreshadow and Jesus fulfilled it all, being the perfect lamb, being the unleavened bread, and also being our Redeemer. So we thank you once again, and we praise you, and we lift you up tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. So ni whamawia le tua le tato ainga o ni Yesu. Amen. Tina tato tama.